Yego nongeye kubasuhuza abakunzi ba Iwacu TV show. Wewe wakanze subscribe nawe utarakanda subscribe, ndagira ngo mubwire ngo uyu ni wo munsi wawe ukanda subscribe, uyu ni yo tariki yarateguwe ngo washe ko wakanda subscribe, uyu ni wo munsi wawe, uyu ni wo mwanya wawe ukanda subscribe. Ndagira ngo mubwire ngo rero banza ukanda subscribe ubundi dukomeze. Nkubwire none nkuru uyu munsi, noneho mubana kuri screen zanyu, muri kuhabona amafoto. Aya ni amafoto y'ikipe ya APR, muri kuhabonamo ba Watara n'abandi bakinnyi bamwe namwe muri kugenda mubabona. Ndagira ngo mubwire ngo rero uyu munsi turi ku itariki 28 rwose. Ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi ikipe ya APR mu kanya gato cyane igiye gukora rwose, igiye gukora ibintu byayo n'ubundi bisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bitunguye. Igiye kuba yahabwa igikombe cyayo cyikurikiye cya gatandatu rwose, ibikombe bitandatu byikurikiye cya gatandatu igiye kuba yafata. Ndagira ngo mubwire ngo ikipe ya APR ndi hano kugira ngo tubaje kuba twayiganiraho, tumenye ngo ese kugira ngo twari iki gikombe byagenze gute, ngiye amakuru nabashije kuba namenya yose nyabagezeho. Ndagira ngo rero kugira ngo dukomeze, banza ukore subscribe, ukande ku nzogera ijye ubasha kuba wakurikirana ibiganiro byacu cyangwa amakuru mashyashya, yaba yabereye mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu, yose n'ahangaha wayasanga n'ahandi hantu handi wakwiriye kujya. Ndagira ngo manze nanabisegureho, nari maze iminsi nabaha amakuru ariko none ubu nagarutse, naje ndi mu myuka. Rero nagira ngo mubwire ngo tugiye kuganira ku ikipe ya APR. Nabashije kuba namenya mu bayobozi bayo cyangwa ninjiyemo imbere tubasha kuba twamenya amakuru ngiye nawe afite nabaha nuko ngubu APR iki gikombe nimara kugifata, buri mukinnyi wese uri mu ikipe ya APR bamwemereye miliyoni imwe yo guserebura iki gikombe. Miliyoni imwe atari kuvuga ngo niyo kumushara cyangwa ibiki, ni miliyoni buri mukinnyi wese bamwemereye kugira ngo babashe kuba bakwinjoyinga iki gikombe. Kuko iki gikombe abayobozi ba APR baravuga ati iki gikombe rwose nubwo tugifasha ariko kirabavunnye cyane, kandi kibavuniye kinabasigira n'ibyishimo ko bafashe igikombe cy'amahoro n'icya shampiyona cyo bagiye kugifata. Umva ko ni ibintu rero byishimiye muri APR, aribwo noneho babashije kuba bazanamo noneho abastari benshi cyane. Ubu ngubu baraza guserebura igikombe. Hari abakarasisi mu ntuzenya mu kibuga mbere yuko match itangira, kuko hari match iribuze kuba ya APR na Musanze. Rero iyo match mbere yuko itangira harabanza habeho guserebura, kuko igikombe APR n'undi yagifite nuko ibashe kuba yabasha gukina, ariko n'undi igikombe cyo iragifite. Rero batumiyemo hari n'abahanzi, harimo umuhungu wa Chameleone, araza ko hari arimo bakubita imirongo yatari. Urumva rero cyo nabwira cyo abafana ba APR rwose ni muserebure rwose ku igikombe APR yagifite, kandi namwe muyifashe. Ni nasohoka rwose izasohoka itsindagura irimbagura. Ndagira ngo mubwire ngo rero uyu munsi rwose mubanguke twirebere match ya APR, kose tunishima tunareba rwose match, kandi iraza kuba iryoshye cyane. Mubanguke twirebere match, ni karibu.